famiye nta kibazo papa niyo batwirukana mu kazi twafashije famiye wabamenye wari ubiri inyuma ya hari telefone yasonnye kuri Adam hari telefone yakiriye asoma message yikangamo uyu n'umuhungu wa Warden uyu ni wacishije David Barros yamutorokeshe ahita asoma kuri fimbo igitaraganye. You be okay in my guest room? Where are you going? Ngiye gutwara imodoka ya harano ngiye hari utuntu ngiye kwitaho ndaje agiye. I'll see you later, Pops. Turasubira papa urebe uyu mwana agiye. Hey, I'm back. Uyu yaragarutse rero twavuye kugura. Fungurira mashini ye hano. Ka laptop mu mashini meza nk'aya ngayo yosanga muri Kimo Electronics mu mujyi. Ujye muduhamagara tubohereza mu mashini meza n'amatelefone meza. Arebye abona ari umwandiki uri hehe. Iyi nkuru yabirenze. Abanyamakuru bari kumubwira ati inkuru ya David Barros wacitse gereza wayiduhaye neza ko muri kumwe tugatwika ariko we ntago abishaka. Kunyamara havamo views abanyamakuru na views n'umuntu umenya bamwica. I hope that's okay. Of course. Nitije imyenda nta kibazo yitije imyenda ya nyirurugure bakamenyera umuntu abatije inzu mutangiye no kwambara icyangwe cye. Umwicanyi wishe umwana we David Barros yatorotse Briggs Penitentiary muri iki gitondo. Abapolisi baracyari guhiga Barros aherereye muri kano kanya ntiharamenyekana. Uyibumva abanyamakuru barakabya bashyiramo nta nubwo bakwita ngo ni umuntu nyine watorotse umwicanyi wica abana. Azanye agapolizo barya ninjoro.